درود бинандагони азиз, инак барномаи навбатӣ дар меҳмонии рӯзномаи Хатлон аст аз ютуб-канали рӯзномаи Хатлон. Меҳмони мо ҳастанд директори театри мусиқӣ ва сакавии шаҳри Бохтар Отахон Саидзода. Шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. Ташаккури зиёд, исори сипос ба шумо ки ба ин барнома моро даъват кардед. Отахон Саидзода 8 январи соли 1988 дар колхози Сафарали Зарипов, деҳаи Чорбоғи шаҳри Кӯлоб ба дунё омадааст. Солҳои 1995-2004 мактаби миёнаро хатм намуда, ҳуҷҷатҳояшро ба Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, факултети режиссёрии итҳои оммавӣ супорида, соли 2009 онро хатм менамояд. баъди хатми Донишкада дар театри вилоятии мусиқӣ масакавӣ ба номи Атто Муҳаммадҷонови шаҳри Бохтар ба ҳайси ҳунарпеша ва овозхон ба кор қабул мешавад. соли 2019 директори театри мазкур таъин шуда, то имрӯз дар ин вазифа фаъолият дорад. чӣ сабаб шуд ки шумо вориди санъат гардидед ва ба ин ҳама комёбиҳо расидед? Ташаккури зиёд. дар ҳақиқат ҳар як инсоне ки ба ин ҷода қадам мениҳад чизе сабаб мешавад, касе сабаб мешавад ва ман чун аз дар давраи яъне ки талабагӣ дар тамоми чорабиниҳо куршокҳои байни мактабию байни синфӣ баргузор мегардид. Ҳатман ки мо дар онҷо иштирок мекардем, шеър мехондем, суруд мехондем, саҳнаҳо бозӣ мекунем ва ҳамин меҳру завқ аз ҳамун кӯдакӣ, аз ҳамун лаҳза яъне ки муҳаббати ман нисбати ҳамин санъат зиёдтар буд ва аз ҳамун лаҳзаҳо буд ки мо завқу шавқи мо зиёд шуд нисбати санъат ва баъд аз хатми мактаби миёна низ роҳ гирифтем ба сӯи Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ва бо муваффақият онро тӯли 5 сол таҳсил карда хатм намудем. аввалин маротиба дар кадом намоиш ҳамчун як ҳунарманд иштирок кардед ва нақши шумо дар он чӣ буд? хуб, дар давраи донишҷӯӣ ман дар Донишкада дар чорабиниҳое ки мешуд баргузор мегардид, дар онҷо ман бисёр нақшҳоро бозӣ кардагӣ ҳастам. нақши дев, нақши рӯдакӣ, нақши ситорашинос, бисёр нақшҳои шоиронро бисёр бозӣ кардам. шумо имкон доред ки ҳамчун як ҳунарманд ба пойтахт рафта кору фаъолияти худро идома диҳед, аммо чӣ сабаб шудааст ки маҳз дар шаҳри Бохтар кор ва фаъолият мекунед? хуб, вақте ки мо Донишкадаро хатм кардем, роҳхат медоданд ба ҳар шаҳру ноҳияҳо ва пешниҳод мекарданд ки ҳар як нафар, ҳар як донишҷӯе ки лаёқаташро месанҷиданд ба ҳар куҷое равон кунанд. хуб, манро мехостанд дар Донишкада ҳамчун омӯзгор яъне ки қабул кунанд ва ман бисёр хостам ки чун ҷои зиндагии ман, ҷои фаъолияти ман, ҷои яъне ки хонаи ман дар ин вилояти Хатлон буд, ман бисёр хостам ки дар ҳамин шаҳри Бохтар корро оғоз кунам. зеро хуб барои яъне ки пойтахт мондан фикр кардам ки он қадар барои ман оли вай нест. ман бисёр мехостам ки дар ҳамин шаҳри Бохтар яъне ки дар ҳамин театр фаъолиятро оғоз кунам, чун зиндагиам дар ҳаминҷо аст, модарам дар ҳаминҷо аст, аҳли оилаамон дар ҳаминҷо аст. бисёр хостам ки дар ҳаминҷо монам, лекин дар ҳақиқат омӯзгорои мо, устодои мо хостанд ки ман дар Донишкада ҳамчун омӯзгор шуда кор кунам. ба кадом мамлакатҳои хориҷа то ҳол сафарҳои ҳунарӣ доштед? хуб, мо соли 2012 буд, соли 2014, соли 2017 ва 2018 сафар кардем бо намоишномаи Лакопак ки ман дар нақши Шоҳзода нақш офарин мекардам ба ҷумҳурии Туркманистон ба шаҳри Ашхобод. хуб, баъд аз фестивали шаҳри Ашхобод рафтем ба Қазоқистон ба яке аз фестивалҳои бонуфуз. дар он ҷо низ мо намоишномаи Лакопакро пешниҳод кардем. ҳамин намоишномаро хостанд ки дар ан фестивал мо ҷой гирем. хуб, баъдан бо намоишномаи Арасот, қиёмати Чингиз Айтматов ки бахшида ба 90-солагӣ, ин нависандаи бузурги қирғиз буд, бо намоишномаи Қиёмат ки аз рӯи асари Чингиз Айтматов буд дар таҳияи коргардон Парвиз Раҷабов,
این نمایشنامه رو ما روی صحنه آوردیم و در اونجا اشتراک کردیم. بسیار هم بهای بلند گرفت. استاد علالدین عبداللطیف نقش بهترین مردانه رو سزاوار گردیدند. صحنه برایتان چی داد؟ صحنه برای من نام، صحنه برای من بسیار عزیز است، صحنه برای من مقدس است. صحنه اصلا هنرمند، برای هنرمند صحنه چی است؟ هنرمند رو تنها صحنه معرفی میکند و برای من صحنه آداب و اخلاق و مدنیت و فرهنگ داد. زیرا ما هنرمندان پیش از همه باید مدنیت و فرهنگ رو به بیننده عزیز تلقین کنیم. و من افتخار میکنم که هنرمند هستم و از کسب انتخاب نموده خویش هرگز پشیمان نیستم. در آخر به هواداران خویش و مخلصان روزنامه ختلان چی گفتنی ها داره؟ خب من در آخر میخواهم بگویم به تمام تماشابینان عزیز که آنها تئاتر را دوست دارند. تئاتر مکانی است که همه ما و شما را به راه راست هدایت میکند، یعنی که ما را راهنمون میسازد به سوی محبت، دوستی، رفاقت، دوست داشتن این وطن بی‌اشتاسا که محض با خدمت ها و با تلاش های خیلی هم زیاد ما این آسایشتگی را به دست آوردیم و این هم باشد زیر سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت است که امروز تاجیکستان ما یک دولت آسوده و آرام و آباد است. خب به مخلصان روزنامه ختلان و اینچنین به کارمندان این روزنامه اظهار تشکر و سپاس میکنم که این برنامه را تأسیس دادید و پیشکش بیننده عزیز گرداندید و پیوسته به بیننده عزیز مراجعت میکنیم که چنین برنامه هایی که محض سیاست فرهنگی دارند بسیارتر تماشا کنند، زیرا این وطنی بی‌اشتاساست، وطنی است که این را ساختیم، این را محض ملت تمدن آفر، ملت فرهنگی با نام تاجیکستان در جهان معرفی ساختند و واقعا هم امروز ما شکرگزار از این دولتی صاحب استقلال، از این میهن، از پیشوایی که امروز ملت را در تمام دنیا معرفی ساخت و تشکر میکنیم برای شما. بینندگان عزیز یادآور میشویم در مهمانی ما بودند دیرکتور تئاتر موسیقی مسکوی شهری باختر آتاخان سعیدزاده. بدرود تا درودهای دیگر.